Musaisia ni kuatia we museo karibu ndani wa kilungu cha wasia wa mwemi ni Mutongo TV ngwatana ya mukamba nye nita wa Steven Mwema ati bandu beta waka kakuyuni idha wa eka ngundo na ne kauntini ya Masaku tuina mwemi umwe wa sukuma na ende ndani wa kilungu kini thangi kuonia uwemi wa sukuma na ende tina ningu thangi kuonia uwemi wa spinach museo. Ile museo ni museo. Haya. You ni wemere sindu siki pathokanio. Wita wa Kioko Wambua Shedrack. Yes. Kuma vaga kuyuni. Haya, ni wemere sukuma, ni wemere spinach, na mboga ingi siki pathokanio. Kwa tunengerizo ni yaku yae kulika uwemine nikenda mundu lo siesie witha na makana no kwenda ulika atito kwenda ulika usithe no mandakana no aliko nake. Imbe kitunja ulika uwemine ne kana. Na wendie kumatene. Uwemi ndutona uwemi utena interest ya utawendete. No tendete muthanga ndutona. Ndutona kuma from nowhere ukakwaza ilika uwemine na kundwa wambia. Okay, tawendete mpesa. Ndo sienda lakini ndo niyo emwe. Yuko unaambisie nebundise uwemi tene na wenda. Watuika part of me. Na yu ino nziema kana kindu cha utuma. Nenda kwiko kala ni wanje ndakwika. Na by so doing ikwatokendo. Ikwato mbesa. So kila kidu chambe ya bandu passion u interest ya uwemi yo mania na chana mundu oni abanda sikuma ata kwata mbesa mbinge muno atho ngombe kana what happened ona ti you nethi na interest ya ni makuma tene ni kamundu kanini niki you no ni my dad na my grandma mendete kuima ikindo chaliko takitolika chaliko in your life ya uwemi pe ibinde molilika na wate kindu wakwata mbesa mbinge muno sia kumya bandu kana sia kwikondo nina imie mbemba nina imambemba muno okay na imambemba ndu nekita serious talk akuyoni nino nina kwata mbesa mbinge kuima na through okuyandu icho na ndie na thoa miunda ne thana miunda ko mundu ni wima mundani akwata mbesa akathoa munda yes itenge miundu wimeta nondu ikichekoko nondu ikirepiti kilo ndu wethe no bidi ko evidence no lilika na muno evidence wenu besu sia kati imambemba muno no pe binde mo wako nikie ne wemi yes ina kunikie no na imiembemba isu na ndize ne binda ni mwaka iba ko kangulu yeta Osama ko kangulu yeta Osama ne kiambemba ndawa na yesto na ngizo kana thia alikile sonde cia thala bia osakendo bemba isu onde cia anangika na lakini ndia kwango lakini umindo umondani sekie nesa thino storage ndizi tate wenda wafeke na tekiera okay siendo ile bune kenda tuke ba kwa sikumani ila muimi woka abanda kindu cheka nesa either chali yako kanesa kika kwata sindu uwau kana sindu simu ndani kika kuna ikathela kana wakaketha na ile kwata market kana kianangikania Osama to uwekie mundu arikava hata kuma kiu na kwata motivation hata ya kuendea yuki ndi chambe wale kwethote mundu akwango metoke nundu wakwango yutaizu ya lekilo Osama kuna kitembesa wale gongo nundu wakwango sometimes imwe trials na whether we mundu usindwa metoke ndo usindwa na yeka na nawe lakini wale kwetho we encourage you kama na be one so you go try again tomorrow ni kendo kwatekela wenda nundu ukwati tiwa muthimamwe no ngithoke thai persistent na yikela cha kuona sia kana wone ne kukwetha kwe kusionike nondo itaze nina kwata loss ne kwasi ai wemi ne muthoku lakini kila kiokonia tamuimi kana wone ne kukwetha kwe kusionike nda wende ne cha yune ndiku yate no ngithoke thoenda kweka undu wenda wika na plus no ngithoke ukawika nundu akwetha nwenda andu makumathe na witha kila kindu kita hope for tomorrow na mbegu imwe kwatia ngai nundu akwetha challenges zitoa na tie wa challenge wa wanzi ni wa kwango kukwango ni kindu kuma hatari ndukarata kwango ona wabaluka waidilita bundi ukila ingi wendete ina by so doing no isa kwekara no iso bika na kwata kilo kwenda mundu ni utuika muimi ate uyonge ukona ake sida yake ne uimi na neba wesa neba ndo make matethekia neba weka yes it can nengi wecha moko wecha metho wa icho metho
pacho kuyo masibo keze cia na nyote thiko angitia lono ken yuko mundu ni utwika muimi no kakwati wewe mwiboka peke yake kabisa peke yake kuya ndu ane ndikwa na ndu maima kuya ndu magoti wewe ne peke yake mate ndu kumekwika okay kuye meonda ya mundu meonda mingi mroga zaidi ya mundu tumete the whole village one person okay yeah na ndu azuma kuna wewe anema angi magoti wewe ndethia ku uimi ngone wema yeah maima maima mno lakini atumete machine matumia machines ti manjwa kale raitu matumia machines ko mundu no twika muimi inoka kwata mbeza no keka mundu bengi kuma wimini okay pe kindu kita wa post harvest losses kana wasi wa mundu aminoketha tosu akwatie wa Osama aya wimine saa wa kwata mbemba mbingi lakini Osama aya pedha beba tamo wa muimi kwekata kumanondo ukuhando sindu syake post harvest amina kuiketha nikenda wese the mondo asunda na komana namo sometimes kwetha kuna challenges mbingi nondo akwetha yutavindio Osama ndwaenda ndino astoka tewa ndawa ina watonda onjeni yana ni genuine yuko yake mbemba zake na by the way yuka yanangika yu sindu imwe nutona kulea kwepuka nacho nundu tuone nda the sikata okay sianangika yu itengemea nala mumutea isindu nala mumutea isindu nutona utewa kindu isike yogitha kikithuku na intention ya kui usube kila wi nacho yuko kila chapata ni andala mututea isindu makazia makatutea isindu genuine okay wize rinali kangala mani sia muthemba hiyo sia muthemba okay na but pe imumu nutono sieta storage kuyanesa storage ndo ya storage is okay you store lakini wewe kindu kienda mbemba kienda ndawata mbemba you store well lakini by the end of the day this yanangi yote sikwa sia mwese mundu tio kuya ukethe aya na bandu yes kwa na aflatoxin ila mundu tono sia asiye kwanza la elite we niwe mete sukuma baka koyoni pia niwe mete sukuma USA kwa compare wimi wa sukuma wa USA na waka koyoni yu wimi wako ni ndo na waza ni better nundu ni commercial ni masia sia onenga mbeza kwa ni mao sia kwa na sia zimbinge mama inenga nana niwe ka uchumuno itaka dela ti kwenda pe nyandino wa storage itu yinga indistribute ya friends yuko kwendo naze ni wikabanga nundu ni money making yeah money making no ula we laisi ni weba no ziwa ku US kana wewe laisi nundu you use machine everything is available yeah ndina thina kivu ndina thina wa kwata mbeu ndina thina wasi yeah there mate sawa mbeu mate sawa mbeu okay wasi usisi ndo si laisi nundu no tumea machine sino sia mbesu pa ungithasia na nona ungithasia na hosepipe kitu meta bandu kwa tunenge pisa ya the setup ya po we mas kuma USA setup kwa nata setup pala na kwa ni meta ndino wa compound yes na kiu within ndio tume hosepipe ya ungithi no kwa within 2 meter bana na kiva kiu cha count yeah cha count lakini ngi ndo ba kiu ko free ili chawe ba teacher mana yu kiuchuti tumia kwa wema ndino abalo bandi to sinu siako so wikite kweta kwa kuna pipe ye kana kila kitu nomba izila kitikala nomba yengi dio kiu that is the one you use kwa ni hose pipe kuma nomba kwa yes and then you water na mpe machinery ngi utumia kana no kula kungithia na kula kungithia ndu di meta banane imeto kisio kinini cha feed my family no na kusieka lao the same duration ya siesa same duration kwekate same duration na mbeo no si no tu na mbeo no si yeah tisi ya GMO kwa organic na kwa GMO so ni la choose you've no kaleta US why experience nondo be onana ni amuno ne Kenya wa GMO transio etumando meko why experience GMO sieko ndio kanganga kwa iko sieko lakini you choose yeah wathinduka no ndaga uka choose ukaze nenda organic nenda GMO ndo ndo kwa GMO kana organic no wonete ando mai GMO what can you say about it no wonete ando mai GMO or ku America chao
woto na kwa sera ilo GMO titanzeo itapek something titanzeo ndia ona hii affect titan lakini kulingana na iwa na study la haikwa is not the best. Okay. Yeah. Niki uli ni amuno towards nondo isukuma siaku nona wekite manyo eno ya mbui na ng'ombe na mbui aya ndio na uko neta ndawa muno niki uli ni amuno towards organic. Organic is the best, not the other way to go. Ni konzobea nye tamuimi ilangu ya kindu na ni konzobea we. Yeah. Okay. So pekendo kibata weta kwasi niki konzobea ilawe mwene tamuimi uo ya na ando ingi nimo kao kesethia nimo sobia sindu nime kukuna ndawa na siese wa mundani ukesethia onetha kunie yo no kuthosia ni kindu cha maana atakuwa mwimi ukesethia kindu kilo kute andu wo mweno atonokia is very important chandu kuya yuni kila nende wenenji ni organic noluje mwene ngoya yusukuma isio ndena kila chonde bandite ba Ondu customers mioka kuwa na kuendoya. Same thing I do. Na kwa unu tuwakuza nini isi kanapa inda wate kunite. Yuki uni kindu kimwe chabata muno. Chabata muno ntini wal mwe wakwa, dawi wakwa na wa mundu longi. Yuko pena bata wa andwala angi mekuima. Makajali muimi. Makajali mui. The consumer. Through edhani inda mundu wakunokete la period ila ya ilite. Ikadhala anike ndo utwa market, but most of the people they don't care. Me spray you munde nundwela tamaya mbesa. Ayu mundu usi utathukia mbesa kunie umunde kwacha yawe yo customer koka na yona na mbesa mbingi ayu munenga ayu muteya utonya umweta. Ndo no mwana ya kana kiu nundwe no ko umesiando ajali mundu. Ondu we mwene utaya. Ndakendegwe ni mundu longi aende akaye. Enda mwenzako ndu yendete mwene. Yeah. Na nito no lika soko ne kazi ni wake kana kana inyaka no gatwa inyaka no your brother kana sister. Iyaka tho wakaendoya. Okay. Yeah. Aya. Ni chawe somete yolwa wimi wa sukuma. You wimi wa sukuma hii. Otondo nete yenge wa spinach. Ni webinde boto. Ni webinde boto within 3 weeks or a month within your business. You kinu chambe ni ila short term. Kugenerate mbesa ometoke inu bati na banju njazi the other day. Na wazia titu etambinge. You ko kindu kumenso ometeni kana money generating. Yeah. Wetu wametoke. Na uyiza kwetha tayula ndo moka kuwa bani wa omeongi mona mokite. Yeah. Okay. Gono mokite kuwa. Kwa je money generating. Ni time mbesa metoke. Yeah. Ni jao tu twailito manelua management na usuvi wa sukuma la amepanda. You watato sisi ndo silia. Ni asia medo makuno mazio kona. No sitio ndo dikito bone sa. Ikasabiwa mbed zoka se lo ngivya. Tuje pa ibando kendete kyo semba kendete. Ke ngivya pala specific kwenda. Kwa mwisho usiasio na medo. Okay. You tibano ile tukosomi. Wafika waguka apply ke. Kwa musesia ni kwethia wenzia bed nzeo. Bed zeo. Wiki abune sa. Wiki abune sa ndo kwa riso ziloenda. Yeah. Na wemeyete na vindana hata watu waki mundani. You are mundani njako it can take 3 weeks. Itengemea ndu ume. Okay. Na muthanga wako. Undu ume. 3 weeks. 3 weeks. To 1 to 4 weeks. Na wemeya for duration ya nata. You touch sukuma teno. This one can go for years. Ni akwa nila ya utula na ku. Na kuthine ko bande. Lakini dia either na experiment ya ito na kwekala binda ya nata lakini ini la ito keo. Na keo can stay for even a year kano mo. Wende ono. Mwa muno ndo kwenda no na ito twethio thio muone nikenda ende uko tunenge wasia spinach.
Musezi akalipo ndeni wa kilungu cha kele cha wasya wa muimi ndeni wa kilungu chambe ni twakuone uimi wa sukuma na indi la watilangilwa sukuma ni wasya wili loka spinach buyo lo na indi nikoto kwitha tui mamuthenyani wa umundi kyoko. Yeah. We museo? Museo pyu. Ni mubiano ndo akwende ya kutunenga information na kutusomethia yolo wa uimi. Yutu inene ya yolo wa spinach no wimete ba. Tunene ya yolo wa spinach pe ndo masya you spinach si short term. Mi later to na kambia oketha then be sindula si medium term ta mababa sindu isumi thanda to chao na ile be long term ta avocado na matunda ngi na pe ando ma criticize ya muno si women no asindu no short term when ki uendete ni cha uonete ndeni wa wemiusu you know wende kindu chambe ni wende wewe short term besa to usiyo kamiruke. Yes. It is true in a short time. Nundu spinach wa make a kibuno wa banda within 3 weeks no little harvest. Wow. Wa mino mitwa yukwa mwana. Wa mino mitwa yubala wa mitransplant. You ukaziza ta imwengo konya baya. Si na 2 weeks. Now is within 2 weeks ni ambion generate pesa. Ni chao kingwenda. Yeah. Okay. Kila ngwenda timbesa. Au meama kwa mabone na kwangepona na mutu ipengi na ono kendo ko short term is better. Yeah, ni importance no sio mo wa muimi kwethia no kie ba mundane na lika last month no you tayari ningo ya mbesa. No sio mo wa muimi kwethia in that position usio mtu kiwa weta kiro mbesa ukethe na capital na kopeke no kitu kwenda ndino atembesa use tu sio mwambe na yule ngi dona tedi yutake mbandie na kendo moyoka kuone. Okay. Dona pakwa 2 weeks no ambe oketha spinach 3 weeks no ambe oketha spinach. Mundu no okya ma kendo kyo miaka 5 kana miaka 3 ino ya mundu ni wimie na thini wasimu 3 no ambe okwata mbesa. Does that serve as motivation oketha mundu ni wa believe in agriculture na pia ni wa amana no kwende yangi. You can chambe kindu kita agriculture kevina kila isi beote na capital you can't make it ndotona nayo. Okay. Na yuko iwe uimi uko within 3 months ukakwata mbesa chizu to motivation ya muthemba ndia kwa yumundu wina this is the 5th month now you know ambiyo generating mbesa ndone betizio kaziari siaito mbesa imano kwa tio kunda kazoda yuko siduza muthemba si nzeo yukindu muthemba sita kwa spinach me I like it. Spinach ni generate ya mbesa mituke. Okay. Ila tunene wimi no wa short term win. Mundu no atumia wimi wa short term ku average kuthinde ni wa wimi wa long term. For example, ndo masimu 3 ndo akwata mbesa. No ambia ko believe in agriculture na no ambia kwata mbesa. Mbesa isu uyikwata buyu okaitumia kuweka sendo ingeta kubanda pixi kana avocado kana sendo ingi wimi no atumia strategies ya kwambia na short term akwate kendo na kimunanga pia motivation na mbesa simu sustain as in the long term. Pauni kuya ni patoneka that is the best. Dengi duna mbesa yotuma uendea. No, you for example, na kwa ni mete avocado on my you. Wow. Na yuni mete sindu isu. Imbe duration le yu kala munda ni tanenga kendo. Is a year. And this one 3 months. So ilangu imeno no gidande ni motivated ya kuiba chao. You avocado kincha long term. You can say there no. Kiki nengete mbesa kieke kanengelo mbesa we mind to tambata nicho that's a good thing. So mbesa sia we misa mata si moyo lakini kuikwata kuila isi si moyo yuta ibati na mbionga tanga na pateke ndo kiuma pateke ndo kiuma na we will lose hope metoke kwa ndo mai meten makaya mamakate yanziani lakini strategy wamekwata nesa si ambio likaimwe we sustain hata binda su duration isu patia kwa kendo ndivyo tengemea na mvuko wako in dry no te yanziani. So what would you tell utono tabia muhimi hata ulo kwambia muno ndalete kwambia sio ndili kete mondani alete kwa then reserve iti alete yes ndukete sio ndenu ni unget frustrated
ni ukuna kindu ke ukokela bathi na ni weki imbesa bucio nthe na umela bathi use the no akaume na woni na pia wina thukumi no ya in that nini cia andu ingi within the area ukokokethia mundu alikiti andu te 10 mundani lakini wasia kila ke kumabo ti equivalent yani the input ni mbingi kute output okay mundu by the end of the day ndo goloka ni ukulia yuta spinach nondo ketha kila mothe na kana often okanengane okekata abe athukumi na be mbeula watumie pe kiukela utumia no kuna kiuna petrol kana diesel wewe kaata ukeka masabu ukesethia output nene mbewa input yuta you pandite mbinge yuta yuto na the plenty of them you pe tunini utona kumukeza tuina wet kulawe lakini wa imambinge at least kila uweza kumya bobo niki uketa for pambu isi uweta mauta kiketa for aumea na kiketa for mi gitialo no kendo ni kutengemea utethete wa watu ni diala isile utiala entrepreneur ke ikale utiala ikatio utiala ni hiyo meani na mwana mia pa muma kendo close the business nundu nenge kutoa no kuna kindu kite no eti no ngina ngwate kindu na mukwate kindu na kila tiki yebu kioneka kite kuoneka we are doing nothing itaili robika tekenoka na you spinach na we mete ni specific breed ya yo species ya yo ni brand ya yo specific one ndio azio ende no kana wa choose kana weki kwa sawa wewe choose na ndio no bino aggravate no kana kiandi na chomia na ino nekethetwo muno ni wakwateta advice kwa mundu uci utesa ukamukulia kana ya kwa nundu already ni mete ni yakwe ni mali kuyanika la US tema ni ma in a small portion of land kas portion kanini lakini kaitu manage kwitho na mboka cia a year US mungitha cia chakugiu wiki na US gotendea kigu mwenza andika na mwe US kila kwikete kwi a lot of reservoirs okay na gune ndia mbua tayukwite mbua mbingi muno niko byuki lakini mbua mbingi muno kwiza a lot of reservoirs ndino yitutake mbane itha na reservoirs ya muthembo cio itha thina kutingitha ciona kiu kino mo kanetha tu kenzoka well pala pemuzi wako kama seke na solar then you water your plants okay but ni nyumwe ma African salamu kala kuto alama akune mema yes they do okay they do na ni we mete spinach baga ona so na ndoko ni mete ndoko banana na takataka mboga cia kila na niki spinach ino to wesa na hizo cia kuna wesa niki wenda kwema your own food nundu nenda kindu kala nyemwene ni mete muno ni tradition sindo organic ndia gweta bayu teno bundi za sindu seto organic mu mendeno wa chemicals you ni siende anundu mwene ni sindu nemi ko ni nzie mwakana ya kwa senda kumano na sindu ni ndesi so biwa ni wewe se ondo we mia why is that important ni sinde kithi ni important to my health and to my family too na jogo tumanenda kwema ko organic zobembai kwani ko kwemwisi wewa nondo for example andu ne masi ai penda wa itesa wa kumande sianza siko kwa ba Kenya inorganic sia kukona memea no se the isu ni ngune mungu kana ni bani to in the European Union no se the residues ya ndawa ndino wa liula witu toya sitwe kana nito na kuete maumeke bathukanio o you situation kwa ebu anata ndino wa wemyusu wa inorganic na ando ma expose what to risk sieba you can do chambe ando ma akie kuekeka Dizi kila kindu ni biashara business na yuta ando ingi mekuna sindu nundu akwetha menda ku generate sindu mituke sindu mituke zete chaumila mituke ya kwara kiloko kwata te okay about mwana inchi kana te okay mundu you sindu imbingi you cannot trust anybody nowadays you can't trust anybody okay tusweke bakwa spinach ni wandie wathoa wambilawa tono tambile ndo ni wambila kukwata mbeu okata mbeu wathi aggravate wa mbeu you come and prepare the bed uwe mbeu bandu aggravate wesi aggravate wesi ni sound katewe kindu fake ro mema thuki ni ukutea fake yokwisa obyo bed nze ono wita mbeu ya kunde ibe diwe sobiata
Wisovyo kutumia umeko kumudangani witumia moko maku na rek nesa ila raised kana la andi raised is the best niki ndo kwa avoid ita ikoka kwa uwa wizethia ila flooding wizethia ndine the issue iwe ki unengi ndu kwetambeo yako you take care for 3 or 1 month opala wisaona ni ready then you transplant it uimieta mundani umanata inze june ya kuthio bandithia ye ready ya ni size ni kuona sia is size like that after 3 inches or 4 inches afya ni kuona sia no tomato nini to kumyo ke that with survive ye mukwele kwa utwa mundani ye mukwele you water it first, you make sure that is ni water nesa ni kendo ikwa kaikatilike kakuoneza nende ukwa kama una kama na kanokenza kanoka scoop ko myo severo no indi ila beta ni yo ya scoop no ilo thio kabanda ba mundani wosa keko kai kanoka banda na muthanga wako la umya no sakeko ka kanoka banda na muthanga la umya bizo muthanga ni wakiete kwaku wapanda keko ka wosato mili wathi weke apu kayuma ndengi to take care wa keke ni no take care of it with the kainoma tuyungolo muno tuyungolo muno ya na pe undu umesovya yebu mundani through watering na poingi kikebu kusiza kumonta kana pe some insect tu mekwata kana inan barabu all that kind of stuff tambe ba kwa watering ye ungitha sia na frequency panata yuko ngithia kungithia it doesn't matter you di kama sababu mathi ngithuende usia kulingana ndu yende ndu kukonyo ndu yende kwani yaziata kusisia hani wamezisia kwani yule kwa sisia junili naona yile nesa ndio ni nesa ni ukwe ndikwe won ndikwenda leu ni sawa so umanara numanane yuteleta na kiwunu manane ukethia ni akabalu chamatu ile kukonya babe ndenja na yun wetela mundu alete kwetela mpaka ayendo alete kwetela walito kumaintain wesethia dinoka ndu wa kanayo ndio lose value kuwalete kwenda no mengithia tengemea na program ya kuno tona either 2 days or 1 day you water it na pia kwa tegemea ndo siwa yumelete siwa ndo yana ya mundu nakawetha keke kaba kwina matu ku mundu baikunyithia kwingi no kupetela tu na ila ungithia pe kungithia muthana masama kwa cha wiyo o prefer kiba yue ila the best kuya wa nithia ila kuisua nuizela wangithia kutesua like in the evening ndio wenu utetheka nundu akiuki ithi metoke lakini be another risk na problem ya fungos in diseases we wangithia la kuisua nikenda wezethia uthithu mwingi dunetha ndunatiwa kuumo nundu kwa avoid diseases lakini most of the time it prefer mawi yone nundu kamelukani kena a lot of hours kalike mumeani lakini the best one ni muthana in the morning you water it in the morning kenda sua wezethia kwina sua okay matethia ni ciandu ni kwenda sua na matethia wize mindi na kwa mbepo mbingi siendu ila si kuthenia spinach yakwa metwa mundani nicho yuko kwina muzita wa nuni none samwe yangu kiyo dia fake ya kelo chuchungwe ke bunundu ama lakini ona imezire za maike amoka makaloka mama niege enda mama ni fake mama ni fake moka makasiza mbona nini siba imatsoni megiritside kyaza meta wa tukuto tumeta amanywi ndizi meka na spinach yara na itembwane za muno mebatasyo ni maiza sukuma kana no spinach ni maiza sukuma maka spinach makaya mababai na maiza ndulo ni maiza ndulo lakini ino babe na leo mwingi kapilipili kwa umbali meka tema kuna ni maiza vegetables maiza kapilipili ino meenda change diet ni maiza mama ichuze me lamenda tamuna ndo kwa sibo kwa wingi ukethia meisanga spinach maka sukuma maka managu the varieties natio wathimu kwa maima lastly wona o so far na wa project utetheketa na wimi no wa spinach no you that kwandi ninambie kuima na through or income generation ila yo nindo na kuiva thoko imakwa ngalia ngekia mauta
Kumaba? Kumaba. Na ni news amwe na miona. Ngeke mauta. Na ngate mbai. Ndona ibetizo geton. Iyeteto capital. Yeah. Ni mubyano ndona naito mundu enda kubikia. For some reason na ku munengo guidance kana sindu cia wimia tona kubikia. Through my number 0713 088 957. Wa kuna namba zino ngwati. Ende tibanga unduka. Yeah. Ni mubyamo no na pia enda kwesiando lo. The organic cha spinach manago. By the way ni sisi keso. Pa beta wa kakuyuni. Kangundo. Masako. Ni mubyamo ndo na Mutongoi. Aya, musiaizia Mutongoi TV ngwatani ya mukamba nyeneta wa Steven Mwema ne muthi wa kilungu cha wasya wa muimi na ende twitha nengi kwa nani kwa muye.